Bafuka unjani? Awuyabaleka lo mjidi. Buye. Awu yena diyabaleka. Hey, ugijimani bafethu mbambeni bafethu imbeni hayi. Iphume kuyena fethu. Awu laptop. Zonke into zakhe fethu, zonke into zakhe bafethu. Mhlambe singakwazi Ngikhathele. Fanele udanda manje. mhlambe singakwazi sale phansi kahle Izinto ziyahamba manje. Yonke into la endlini, even upstairs. I'm sure umbhede wami. Khona nje umbhede la. Umbhede wami la, iwardrobe wami la, yonke into yami ila. No. mhlambe singakwazi ukukhuluma asihlale phansi sikhulumeni And then sizokhuluma sibone ukuthi okunye zitholakala hamba kanjani. Bafethu thathani yonke into la usisa la sembulutho. Ngifuna nalo ozofika afike kungekho lutho la endlini akwazi ukubona ukuthi umuntu onjani. imali sihamba nazo uzothini lo muntu ozayo la endlini Bafethu mvimbeleni lo muntu bafethu, mvimbeleni lo muntu fethu angasondeli umuntu. Vimba lo muntu fethu angasondeli mfethu. Uzomenza kanjena naye. Angasondeli. lo muntu ozayo la bukani wethu kahle akwenziwa kanti matata sale Fakani usisiphakathi emotweni bafethu. Phakathi emotweni bafethu. Sala sabelo sala. Ehlelweni sezansi nabesile bendlivini amandla lela kubingelela uNokhwaja ozikhundla MC Kwajo umfokazungu ngaphansi kohlelo kwenzakalani iNyoni TV oyibukele njengamanje yabona ke namhlanje mbukeli nje bawazi ukuthi ke thina sikwenzakalani siyakuthatha sikubeke la ufuna ukuya khona siphalelwe ke intokazi lapha ke yalapha eMatatiyeli uThato wakwaKethi ufisa ukuthola ke impendulo ukuthi ke kwenzakalani njengoba ke namhlanje mbukeli siyagasela sibheke laphana ke eWaterloo thola ingunyuluka ukuthi kahle kwenzakalani asikuthathe ke ngehlo lethu siNyoni TV kwenzakalani sihambe nawe uhambe nathi sikhombisa umbukiso panya Sanibonani, dumelang babukeli beNyoni TV. Ngibhalele uhlelo ukwenzakalani ngoba ngifuna ukuthola impendulo ukuthi kwenzakalani kwi-relationship yami enganginayo noSabelo. Ngizamile ukumthola ngahamba indawo zonke ngizama ukumthola kepha ngahluleka ngize kwaba kwenzakalani ukuze ngikwazi ukuthi ngithole lezi impendulo engidingayo ngoba ngizwile ukuthi babasizile abantu abaningi ukuthi bathole lokho abakufunayo njengamanje sizohamba siyomfuna ngoba khona amahebezi ukuthi usitholakele so ngiyethemba ukuthi konke kuzohamba kahle ngiyabonga abalali athi khona la sicheke la qoqoqo bafuka unjani awuyabaleka lo mjidi buye awu yena diyabaleka hey ugijimani bafethu mbambeni bafethu imbeni hayi yo ayisekhala la yini shuthi unamacala amaningi lo mjidi hayibo ayithi khiphe neyibo bafu wabaleka bafu ngeke phela ngeke ngize ngathi nangu omunye umuntu ongithusama ngivula ngaye and ngibona namaphoyisa bengeke bafuna ngathuke yabo mana uthi kanjani mfethu ubona umuntu wesifazane uthuswa umuntu wesifazane zithini ngawe mfethu kanti ukumbona esehamba namaphoyisa kungithusile ngifuqama ngikhaya yabona manje mfethu sipopola nabantu mfethu igcwele abantu lana thina njengokwenzakalana sithanda into ukuthi sifakele amehla abantu mfethu ungakwazi futhi ukusinikeza igunya lokuthi singene noma ngaphakathi sihlale phansi ngoba asifuni buka nje abantu basibuka ngapha nangapha mfethu yabo manje mina ngizothemba kanjani ukuthi singena ngaphakathi ngenze lutho ngizothemba kanjani Sabelo yini singakwenza yona mangizovela nifike senifika nabantu manje la amaphoyisa ngizokwazi ngane mina singena ngaphakathi uthi nizongenza ini okay phoza yami ithi ngiqaqa yabo labantu ababonayo laba babili mfethu akukho ukuthi lapha abantu abayingozi cha abantu abagade mina njenge presenter ne production yonke ehambayo so relax mfethu ayikho into ezokwenzeka ngeke kwenzeka lutho wena sivumele mfethu sihlale phansi sithole lezi impendulo esifuna ukuyithola kuwena akuliwa nawe kodwa kuzokhulunywa kahle nawe qawu lami njengoba ubona ukuthi ngishubaleka abakubika ngishisandla bakulande kahle ukuthi no mfethu asingene ngaphakathi sicela nje lokho mfethu uhlala nawe phansi akwazi ukusisi ukubuza lento afuna ukuyibuza ngoba akakhomba ukuthi uyamazi hayi
asingeneni ngaphakathi sibone sicayithola Siyabonga qhawela kithi, siyabonga qhawela kithi. Saza amaqhawe njalo mfethu, senza amaqhawe njalo mfethu. Ngena qala mfethu ucheck ukuthi right isimo la. Singaze hey phela ungasi siyafika silimali. Yabo. Ngena qala siqhawe ucheck ukuthi right ini qhawe singangena. Ya hey ngeke konakele. Mfethu ngicela ukuthi mfethu ngoba ngifuna ukuthi ezokuphepha ziba nje bafethu ngicela ngilusele izitulo. Lesi mhlawumbe ningibele sona la, lesi singibele sona la. Ngoba labantu angifuni behlangane mfethu. Ngifuna bona mfethu uzongihlala lapha lapha esigqikini sakho mfethu. Mina ngizongena lapha nendawo ngihlukanise bafethu. Bese mfethu emangala cela sisukuhlala la sisiwami. Ngoba angifuni kube khona into ebakhona yabo. Sesifikile ke madoda. Hey sesize sangena endlini sahlala phansi mfethu wazi wasihobisa wazi wasigijimisa mfethu ubalelelana mfethu kangaka wayebaleka kangaka ndoda. Hey ngiyathuka phela nami mangithi ngivula ngabantu sebegcwele phambi kwendlu uyababona nawo abantu ahamba nabo eduze kwakho ukuthi kanti ubuye ukangeni mfethu ubuye khona ubuye ukwenze mfethu. Hey wasigijimisa ndoda hayi. Impeleni ngiyena umuntu ogangaka kodwa ungeke uzungathuki uma kukhona into ezike empilweni yakho ngaphambilini eyiningi uma usubona abantu abakanjena. Ngibukele ukwenzakalani isikhathele siyahefuzela kwanami angazi ukuthi kwenzakaleni nami ngiyayibuza ukwenzakalani mfethu namhlanje ke sesifika naye usisi la kade lokho asibhalela esitshela ukuthi ukhathazekile ngawe mfethu yabo nje ubumbona nje usisi sisi Thato sesifika la kubhuti nangu Sabelo sesimtholile sezwasivumela sisingene ngaphakathi mhlambe wena njengoba usilethile sikwenzakalani kanti ikuphi inhloso yini le ufuna ukuthi uyikhulume naye njengoba kade ungamtholi nasemafonini. Mina ngifuna ukwazi ukuthi sikwenzakalani. Isabelo usungazi ubaleka ngaka engathi mhlambe ngomuntu omombi ikona engane. Ngikwenzeni yini lengikhona ngayo ngaka? Manje ngicela ukubuza ukuthi into yenu yobudlelwane kanti ibithini mhlawumbe noSabela ngawuphendula lo mbuzo kanti Isabela wabaleka ndoda qhamuka umuntu wakho uyabaleka mfethu ngiyabona ukuthi mhlawumbe usabe izinsizwe engihamba nazo okay sesitshela ukuthi hayi relax mfethu asikubophi yini into yenu yobudlelwane bihamba izifike kwenzakaleni kahle kahle. Silandise mfethu sizwe ukuthi kahle kwenzakalani mfethu. Chaza ngoba ngathi yamhlula. Yes ichaze Thato. Usabelo ngahlangana naye ngasekhaya eMatatiyela. Ngimbona mina ngambona edolobheni ehamba nomfowabo. Usabelo wabonisa ukuthi umuntu one-interest kimina and then sa exchange ama numbers. Ngokubona kwami ukuthi uSabelo umuntu ongithandayo nami ngibe ngimthanda ngabona ukuthi kahle nala lapho ebekhona kumfowabo izinto zinzima ngoba phela bese nomfowabo esefuna ukuthi abuyele emuva kubo kwamaphumulo. Ngase ngithi mina Sabelo ngoba manje ngiyabona ukuthi uyangithanda mina kahle empilweni nami ngidinga uthando okunye nokunye anginayo inkinga ngiyayisebenzela ngiright uyasebenza wena ngiyasebenza futhi ngisebenza kahle futhi nginakho konke engikudingayo into engenayo. So uSabelo ngibuka lokho ukuthi uSabelo nakho ngithola umuntu ongithandayo onginika lento engiyifunayo uthando. Ngase ngithi mina Sabelo okungcono kunokuthi uhambe ubuyele kwamaphumulo kungcono uze sizohlala sobabili la endlini. Kukusho kwami lapho ngangitshela ukuthi uSabelo uzoba yilo muntu lo engimfunayo nalomuntu engimthandayo. Kepha wangishintshela ngohamba kwesikhathi. Mina emsebenzini wami ngomuntu obuye aphume ngokomsebenzi. Ngibuye ngihambe ngiye endaweni uthola ukuthi ngiyahamba I'm away for the whole week. uSabelo wasethola intombi khona la eduzane emakhelwane and ukujola kwakhe ujola kwamakhelwane. Ngitsho ubani ukuthuthela indaba manje mase khona abantu abakuthuthela indaba mfethu manje babeze cha khona abantu abakuthuthela indaba So from there ngifune evident ngoba bengingafuni ukuthi ngizwe ngabantu. Ngenze nami indlela zami from abantu engibaziyo abala endaweni ngoba phela nami nginabo abantu engibaziyo. Ngithi okay ngicela ningibhekele there and there
Kukhona umama ojwayele ukufika la ekhaya osenzela iwashing. Ngithi kuyena mama ngimbekela ukuthi mama engathi kunodaba kanje kanje kanje. Umama uzubona ngicabanga ukuthi umama belazi lo daba ngoba wakazange akhombisa ukuthuka. Kepha ngathi mangimxoxela kwaba ngathi umuntu ofuna ukungikhuthaza noma kuba ngathi umuntu ofuna ukungitshela khona afuna ukungitshela kona. Kodwa akazange angitshele wathi na hayi ingane yami uthandweni kuyabekezelwa. Ngithi mina ma kubekezelwa kanjani uthandweni umuntu ehlala endlini yakho ezokujolela endlini yakho. Umama athi no it's fine. Into engizoyenza mina ngizokutholela information. Hayi ngithi manje ngiyacela ngicela ngitholela information but manje inkinga ukuthi umama uphatha lamafoni amadala opopop. So obvious angeke azakwazi ukungitholela evident le ngidingayo. Ngikhulume nomunye umakhelwane angitshela ukuthi hayi lento kade yayenzeka la ekhaya. Wena uyahamba nje usabelo uyafika la ekhaya unentombi ufika afaka intombi obvious wena usuke ungekho and usuke yazi usihambile isikhathi eside. Wangiphatha kabi ke lokho. So usabelo kumenzela nje yonke into nje. Usabelo bemengezela yonke into. Ngisho even ukugqoka kwakhe bekuyimina. Konke bekuyimina ngoba ngangimthanda. Naye futhi wayiboniswa ukuthi uyanzi. Sabelo mfethu. Sabs, nayi indaba mfethu. Nali mama liyakhala mfethu. Liyakhala mfethu ukuthi lento uyenza kanjani insizwa yakithi yokuthi umuntu wesifazane imbokodo mfethu. Nangu umuntu wesifazane uyakhala mfethu. Ukunika indlu uyahlala, uyadla, uyagqoka, wena uyaqonya. So ithini into mfethu? Engingakusho mina ukuthi akakunaki bafo. Ndlelani bafo? Esigqokise nikuza ukudla. Isikhathi sami njengendoda bengakakheli yabo. Uyasebenza nje usebenzela wena. Kodwa phela nami njengendoda nginezidingo nami ngiyadinga ukuthi okokuqala lo muntu uyahamba abhukha amahotela le. Siyona yebo ukuthi uhambe uyotshafaza enxa ukuthi yena uhamba usebenza. Shothi wena ulwa nokuthi besebenzelana wasuthi achafaze kamakhelwane. Uyibeka kambi bafuma ukuthi ubesebenzelana. Kodwa ukuhamba kwakhe aye emahotela ubengahamba nanami yabo nje besuke eqashile emahotela abhukha iroom silale khona soba u2 leyo ukuthi angishiye mina la ngingabi naso isikhathi sokuthi mina ngithole ukulala nomuntu wami ngihlala ngilele ngedwa mina la ngishawa umzwangedwa phela nami njengendoda nje so ngase ngibona ukuthi kufanele ngibone ukuthi ngenza njani njengendoda ngoba angikwazi ukuthi ngagcina kunje. So ngifuna ukuchecka thathu sis ukuthi ke eMatatiyeli njengoba kade uhlala naye ubhuti. So njengoba ke wayesehamba noma wayesesuka kuwena noma kwenzakaleni sifuna ukuthola leso story leso ukuthi kwenzakaleni ngoba sesize uza simthola la eWaterloo kwenzakaleni. Okay, the next thing usabelo ngahamba mina ngahamba ngawusebenzela ngaphandle. Mangiyosebenza ngithole i-evident from omunye umakhelwane athi no ngizokwenzela mina i-evident. Wangishuthela wangisendela yonke into. Mangisendela yonke into ngimsendele ngikhulume naye usabelo aphike bese ngiyamsendela. Ngithi mangimsendela athi okay nokhuleka mamazi. Buya sizokhuluma mawusula ekhaya. Ngihlale nami ngirelaxile futhi siyakhuluma yonke into ku right. Akasho lutho ngitshela ukuthi mase ngibuyile sizolungisa udaba sibe right. Only to find out mase ngibuya ukuthi usabelo ufike wathatha yonke into endlini. Mangithi yonke into ngikhuluma nange ngisho laptop I think yona le laptop. Ifoni yami ingangithenge ifoni yakhe engangithengele yona ebizayo. Ngithenge igama lami ngisayikhokhela namanje. Wathatha ngisho ifoni wathatha ama-trailer awu2 wawadayisa. Mathatha lama-trailer awu2 wadayisa. Sikhona izinto zakho oyibonayo vele la endlini. Izona zonke lezi la endlini. Izona izinto eziningi la endlini izinto zami. Khona ngisho ama-fridge la nayo wakho. Ne-fridge leli lami. Ngisho nesithombe sami nasi la ngemuva. Thatha yonke into. Even ifoni wayithengelwa yimina. Hayibo, nefoni wayithengelwa wena futhi. Phela nje Hayibo. ifoni yami sebenza. Ifoni lo phone qawe. Ifoni yami sebenza. Hayibo. Wesibele ngicela ifoni yami. Hayibo. Hayibo. Phone yani manje le. Ngicela ifoni yami Phone yani manje lo ifuna wena. Phone yani nefone la endlini wena uyafika. Wesabele ifoni yami. I'm paying for that phone.
Alright, okay. Sisihlala phansi ukuze sothola zonke impendulo, yonke into izohamba kahle. Please, cela sihlale phela ifoni phansi. uzoyithola phela musuke uyifuna ngenkani nawe ngathi le phone ngabe Alright. ngasengakumina usaphela ukuyifuna ngenkani phela manje wahlulwa ngisho even ukwenza i-license ngakwenzela i-license ngiyakugqokisa ufuna ukuthatha nefoni futhi phela musuke uyifuna ngenkani ngifuna ifoni yami ifoni yami I'm paying for it. You don't even know how much am I paying ngenyanga hawutsibe gore ke patala bokae ka kgwedi bese ngefanele qanga ngizikhiphe ngiyakuzwa ukuthi ufuna ke batla foni yaka yo usikangisa sihlayela mona usikangisa sihlayela please uzongayitholi Alright, baba. uzongayitholi ngempela le phone Baba. Ifoni wayithengelwa yi-Fro angithi. ngayithengelwa So yena uma wayithengelwa yi-Fro njengamanje ufuna into yakebhek uzomnikeza ifoni. ngizomnikeza bafa kodwa ngifuna ukuthi ngiqale ngikhiphe into kwezami la efonini kunezinto zami eziserious kabi la engathi mangathiwa sibuyela ngakuyena ezingayimosha kabi impilo yami Kodwa mjida wayo mfethu uchafaza mfethu ushiya umuntu mfethu ukunikeza imali mfethu ukunikeza into yonke into mfethu oyifunayo mfethu yini mfethu kwenzakalani ngawo mfethu. Buka kodwa angikwazi bafa ukuthi ngingavele ngijabuliswe imali kuphela umuntu wena ukhala isikhathi kahlahle. isikhathi bafa isikhathi yabo Ubengakuniki isikhathi. ukungabi khona kwakhe la kube khona imali angeni nayo lapha endlini angilali nemali mina yabo So shuthi uthando wena bengakuniki ithuba lokuthi unichafaze. iyona Ukhala ithuba lelo. iyona imoshake lapho nje khona yabo Ukhala ngokuthi wena bungamchafazisi nobhuti. bengakusho bengakhuluma usabelo uyazi ukuthi But wena I kumanje work ukuthi almost uyasebenza. ngiyasebenza and mangifika ubengathi yena you understand Noma efikile. afika akhulume noma efikile lo muntu umuntu ohleze ekhathele ngaso sonke isikhathi uyafika uyangena uyalala ekuseni Oh wena kahlahle mfethu. Yo kwenzakalani? Okay, isithathu. Njengoba ke manje ke mfethu sekunje dadewethu. Ufuna into zakhe ngithi kubafa. Ngicela into yini enye wena othi uyayifuna hamba nayo? Beside the phone ngoba ifoni useshilo uzokunikeza konke ifoni i-laptop nayo yonke lento ekhona la endlini izinto zami lezi imali yami yonke le in fact wadayisa ama-trailer u2 ukuze aqashe i-truck athathe zonke lezi zinto ezenazo la ama-trailer iwona esasebenza wazi kahle ama-trailer sasiphanta ngawo naye ngenzela ukuthi at least sibe right naye mayesele kube khona izinto ey'ncane azenzayo but akubonanga konke lokho wathatha konke wangishiya ngobani ngenzeni kangaka yini le ngake ngiyenzile So wena mfethu ngokwakho awusafuni ukuba sebudlelweni noThathu because nayi ifro ize la ngoba ikhathalele wena zithini ngawo mfethu. ukwenza kwami ngalendlela ukuthi ngicabangile bafu ukuthi njengoba vele sebambile ukuthi kwenzakalani since bengekho ubengekaza ngixolele vele so kwakhona efana ngikuzuze ke nami yabo angikwazi ukuthi ngavele ngiyekele izinto nje ngimlinde abuye azongala ngoba uzophinde angishiye nginalutho yabo Bese kuyindlela yokumala wena ubusumala wena kahlahle ukubaleka kwakho bese kuyindlela yokumala. bengazi ukuthi uzongala so bengibaleka nento engazi ngizosala nginakho bengingazi mangabe ngimlindile bengizophuma ngenalutho isicathulo yabo bekuphuma ngenayo shiwash leli bekuphuma ngenalutho yabo kwayona le iPhone 15 le yakhe nje bechaza kodwa manje ufuna ukubuza zona Thathu mbuzi kodwa ufuna ukubuza zona udinga impendulo kuwena. mina ngicela ukubuza nje ukuthi kwenzakaleni ngenzeni kuwena Sabelo ngenzeni kuwena ngikwenzele konke that a woman can do for umuntu amthandayo and into ebhlungu ukuthi angibonisanga mina ukuthi uzokwenza konke lokho wenze ngathi yonke into ku right all of a sudden usuthatha yonke into ngifike indlu empty Sabelo kungekho lutho ngisho. Okay sisi mina ngifubuza ke ukuthi beside ukuthi uSabelo wenze lokho akwenzile nokuchafaza vele ku wrong kodwa ngifuna ukucheck ukuthi wena ke uthando lwakho senalo yini. Cha mina ngibona ukuthi singakwazi ukuqhubeka noSabelo angeke ngisamthemba as much as ngimthanda kodwa ngeke ngisamthemba empilweni ngeke ngisamthemba ngalutho so angikwazi ukuthi ngiqhubeke nomuntu engingamthembi. Sabelo ngicela kuyena ngicela ifoni yami ngicela laptop yami and futhi ubonisa ukuthi awusoli kahle
In fact sengoshintshela umqondo ngicela yonke into yami. Sithandwa ulanda into zakho. Ngicela ukulanda into zami zonke. Even if it takes ukuthi Indaba zothando awusayisebenzi. angisayifuni. Uphumile Right. Mana ke sabza mfethu size sifika la ko Waterloo mfethu sihubhana nama sicingana nawe mfethu usuke eMatatiyeli uzufike la ufika kanjani la nanokuthi eyabani le ndawo le waphela kuyavela wena ukuthi ubungasebenzi noma usukathola isipani ithini into yakho mfethu kusiqashile la khona siqashile kuyona le ndawo. uqasha nobani mfethu uhlala nobani lana Khona umuntu engihlala naye. awu uhlala nomunye umuntu futhi khona la ithini umthole nini lo muntu lo kanjani Empeleni lo muntu lo bengivela ngijoyana naye isikhathi ngihlala nawe. hayibo lo muntu akade utshafazana naye wena usuhlala naye la Untwala hambi wena. Ungijwayela kambi. mfethu umuntu ohlala naye la umuntu enanitshotshana naye le nathutha neza naye la shuthi nihamba usisi ngemuva Yebo njalo. Uyena lo engangijotshana naye le. Wena shuthi naso uzophinda umgile phela ngothi kunjalo. aphiki mfethu shuthi uzophinda umgile phela nawu ugila intombi emhlophe kanje shuthi naso uzophinda umgile yini engekho kusisi ekuyena mfethu eyenza ukuthi ngempela ulahla usisi ugijime naye mfethu Empeleni lento eyenzeka nami ngoba shuthi nawe unayo imali nami angiplanile le yonke lento eyenzeka. Uyasebenza naye njengami. Lento eyenzeka ngangingayihlelile so Shuthi nabo angikwazi kufanele ukuthi ixotsayo, bafu. ngangingayihlelile lento eyenzeka so angikwazi ukuthi ngithi mina isazophinda yenzeke yabo angiyazi impilo ukuthi siphathelene kusasa lento eyenzeka nje yenzeka nami nginamahloni ngayo. Angazi nokuthi ngithini. Njengamanje angazi ukuthi ngithini. Ngicela nje ungibuyisele into zami. Ngicela uyibuyise zonke this time. Angisakhulumi ngefoni ne-laptop kuphela. Ngicela ungibuyisele into zami zonke please. Ufuna ukuchecka sabela ukuthi yini yabanzima wena ukutshela usisi iqiniso ukuthi no angikuthandi noma angaze ngakuthanda but into ebengifuna imali yakho into ebengifuna into zakho yini ayinzima lapho noma ke mhlawumbe umusu uhamba kodwa umshela inotice ukuthi hayi no njengamanje usuyasilahla usuyabaleka nokuthi uvela unyamalale usisa ngasakutholi engasakwazi ukuthatha njengoba sezubhalela kuthini Empeleni yonke lento angiyiplananga mina yabo. Futhi ukuqala kwami kumbona ngangingamboni ukuthi unemali nginganawo lwamqondo sekhanda ukuthi ngiyodla imali mina. Lokhu kokuthi ngifuna izinto engingakwazi nami ukuyithengela keno iPhone 15 zenzeke sesikubona ubudlelwane ngoba sengibona ukuthi sengisebenzisa lento ukuthi uyangithanda nami yabo. Ngakusebenzisa kwa ukuthi sengishoda ngokunakwa ke nami njengendoda izidingo zami zasekamereni njengendoda. wena ukhala ngokujafaza hlahle ukhala ngokumana benini ixoxe kodwa indaba yenkonzo ekamerweni ukuthi hayi mama phela iyakhulunywa into othandweni angithi ukuthi ha uyazi ungijabulisa kahle mawenza kanjena ayi lokho angikufuni ngicela uzame lokho ngicela ukubuza ukuthi benixoxa yini mhlambe bekutshele yini mhlambe ukuthi yena uthanda lokhu wena ukuthanda lokho noma mhlambe wena sesawuyithanda sex Mina usabelo ngimazi kumuntu understandayo ngoba every time besinoba ngibuya ngikhathele ngithi sabelo ngikhathele kube uyena umuntu ongenzela kuze kube uyena Uyamuzwa noma ngibuya ngikhathele hayi ukuthi lo muntu ukhathala namhlanje kusasa akakhathele lo muntu mangabe kuthi uyasebenza akasebenzeli ukuthi usebenzela la endlini uhambe ekseni mhlawumbe ngo6 uyobuya late ukhathele lo muntu ufuna ukulala yabo isikhathi sokuthi ngihlale nje mina naye njengesithandwa sami understand sabelo kusho ukuthi upretenda kimi engathi uya understand because bengithi mina mangifika ubu understand ngendlela ubwenza ngayo uzusho ukuthi baby I do understand ukuthi usebenza kanzima usebenzela thina. Alright bafu ngifuna ukuchecka ke kuwena bafu ukuthi esikhathini ke lesi ke ebese nithandana nazo nosisi bese kunzima kuphi mfethu ukuthi uxoxe naye uzwe nawe ukuthi yini angayifuni yini ayithandayo nawe uthole phela ukuthi ikhamba kanjani ngobudlalo beni. Lo muntu lona umuntu ohleze ekhathele njengoba ngisho ukwazi ukuthi uthi usakhuluma naye engene empedeni nomuntu 10 minutes mkhulu bafu 10 minutes engene empedeni uthi usafuna ukukhuluma naye indaba zokuthi
sami ngiyashoda angeneli la nala yabo uthi ngena lo muntu empedeni abekhala ngokukhathala emsebenzini lokhu nalokhu uzokuchazela nje into ezimbali ezenzekile emsebenzini nya usezomekile uyophapha mekusindi umuntu yabo. Shuthi wena kahle nje i-communication ibingekho kangako nomama ekamereni. Lo muntu besikhuluma naye kakhulu efonini uma esemsebenzini uma sesefika endlini umuntu okhathele and ufuna ukulala into manje yabo. Ngithuka mina sengikhuluma ngedwa sengathi ngiyakhuluma ngithi ngiyabheka umuntu kade ezomekile. Understand Sabelo. Ngaso sonke isikhathi ubwenza ngathi uya-understand. So mfethu ngifuna ukucheck ukuthi ke lo muntu ke othi kusunaye manje sentshontshana isikhathi esingakanani ngoba phela shuthi uthando beloku esilimo lothando kwenzakala yini mfethu? Ngicabanga ukuthi I think 7 months. 7 months. 7 months Sabelo. Zo 7 inyanga bentshontshana. Vele bekuvele sisi nawe khona into ebose uvela usuyisola noma ukazi solwe lutho. Bengivele ngisola ngemuva ukuthi ngizwe inkulumo. Kodwa because ngiyamazi uSabelo ngayitshela ukuthi no abantu baqamba amanga until ngize ngithole le evident. Ekuyiyona yangenzela ukuthi ngibone ukuthi ngampela kusho ukuthi lento eshiwa abantu iqiniso. So Thato sesitholile ke sisi zonke izimpendulo wabeka uSabelo ukuthi kwabanje kanje ukwenzakalani. So sifuna ukuzwa kuwe ukuthi wena ke sisi ithini into yakho? In fact I think right Sabelo. Right nje. I gave you my best. But obvious my best wasn't enough. Ngazama ukuthi ngikukhuphule ungeyilutho to try ukuthi ngikulethe kuleli zinga engikulona. But akubonanga lokho. Kunalokho wena ube selfish. Wakhetha ukuthi ufezekise inhloso zakho. Ngoba phela mina ngisilima onihlakaniphile. Lalela ke. Ngomsuthu mina ngeke ngizodlala amaZulu. Ekhaya kithi. Wena usukele kwaZulu wangiqhaphaza. Haisu matatiyele. That cannot happen. Never. Yabo njengamanje I've decided ngicela ifoni yami. Njengamanje ngicela ifoni yami, ngicela laptop yami, ngicela yonke into yami. I'm done. Ubonisile ukuthi ayikho into umuntu angakwenzela yona waneliseke. Right now mina whatever enzakalayo noma whatever ezokwenzeka empilweni yami isukuthi ngivele ngingenze ngifocus kumina ngimove on ngempilo yami. Hope nawe kuzokwenzeka kube kuhle kuwena because ukhethe someone over me and I'm hoping ukuthi lo muntu njengoba naye isebenza njengamanje angeke aze uzumenze lento ngenze yona. Hayi ke mfethu sekhulumile kusisi sekhulumile usisi zakhe sengakwazi silungise kahle lento masingahlala phansi sikhulume kahle cabanga lo muntu ozayo uzofika ngasekho lutho la lo muntu ozayo lana yakhe mfethu uphume kuyena mnike ifoni yakhe mfethu uphume kuyena mfethu Awubona laptop zonke into zakhe mfethu zonke into zakhe bafethu mhlambe singakwazi Fona uthando manje mhlambe singakwazi sale phansi izinto ziyahamba manje yonke into la endlini even upstairs I'm sure umbhede wami khona nje umbhede la umbhede wami la iwardrobe wami la yonke into yami ila no mhlambe singakwazi ukukhuluma asihlale phansi sikhulumeni and then sizokhuluma sibone ukuthi okunye zitholakala hamba kanjani bafethu thathani yonke into la usisa kathembu lutho ngifuna nalo ozofika afike kungekho lutho la endlini akwazi ukubona ukuthi umuntu onjani. Alright. Konke nje konke bafethu sisi sekhulumile hayo thatha buwa mona manje beniphume lo muntu yes uzothi kwenza kanjani everything bafo ngilalela ngilalela asihlale phansi sikhulume kahle ikhathethe wena Sabelo fanazo uzothi lo muntu ozayo la bafethu mvimbeleni lo muntu bafethu mvimbeleni lo muntu bafethu angasondeli umuntu vimba lo muntu bafethu angasondeli mfethu uzomenza kanjena naye lo muntu ozayo bukani wenza kahle akwenziwa kanje matata sale fakani usisiphakathi emotweni bafethu phakathi emotweni bafethu sala Sabelo sala phansi sikhulumeni lento kahle Mbukeli kwenzakalani mangibheka udaba lolu ebesinalo namhlanje udaba lukaThatho noSabelo udaba lolu olukhomunga ukuthi kube uthando
kakhulukazi kulo owesifazane. Asibathathe nje basasematatiyeli. Nangu ubona umuntu wesilisa uyamshela, uyavuma naye uyamthatha umfaka ngaphakathi ekhaya bayahlala umenzela yonke into. Kodwa into engiyibukayo mina njengonogwaja mangihlaziya noma mangibheka lo wesifazane uze ngenhliziyo yokuthanda kanti lo wesilisa uya ngenhliziyo yenzuzo noma ngomqondo ukuthi yazini ngaze ngayibamba inzuzo la. Le nto ibonakala kuphi? Ibonakala la ekuthenini owesilisa mayesekuzuzile lokho ade kufuna owesifazane uyakhomba ukuthi nangu setshafaza useceleni, mayetshafaza lo seceleni uyasuka uyabaleka ngoba useyitholile ade kufuna. Lo wesifazane uhetheke kakhulu ngenxa ukuthi yena ngokwenhliziyo besethi ngaze ngalithola ubambo, ngaze ngamthola umuntu. Asibalande ke mbukeli uma ngabe esebalekile uSabelo eselapha ya esimthole khona. uSabelo akayisoli ukuthi yena uthatha into zomuntu, akanandaba futhi ukuthi uhethe umuntu wesifazane, akanandaba futhi nokuthi bekade emenzelani. Yonke lento le ngathi bekuyifavor, ngathi benza nje ngoba bekumele vele ukuthi enze. Kodwa owesifazane simbona eqhubeka futhi eyithoba eveza ukuthi yazini ngiwumuntu ngihethekile kodwa akanalo lo lako lingako. Ngisho ekhuluma wesilisa uyakhombisa ukuthi yazini ngumuntu wesifazane ngifuna ukuthola nje impendulo kuphela ngifuna ukuthola izinto zami back. Asizeke kowesilisa, wesilisa uyakhombisa uSabelo ukuthi yazi yena umjida kahle kahle ofike sithathe eshaye la mayebonise right la eslize ehambe nomunye. Lo wesifazane athathe emtshafaza le usehlala naye lapha ya. Lento inkombe yokuthi uma iqeda futhi ngaye lo ya asengasuka futhi, you never know, ahamba eyotshafaza omunye. So isifundo sanamhlanje isifundo engisifundile sokuthi abantu besifazane banalo uthando futhi mabe nothando bangadela yonke into, angalahla yonke into for umuntu wesilisa. Wayele kanti umuntu wesilisa akekho yena kuleyo ngqondo leyo, mhlawumbe usayidlulela noma usayidlalela. Enye into engiyibukayo la ubafo uSabelo abengakhulumi kakhulu nomuntu wakhe, like ukuveza lokho kungamphathi kahle njengoba kuvela lapha enkulumeni yakhe ukuthi lo wesifazane bebhizi kakhulu ngokomsebenzi, egcine ngasamnikezi isikhathi esanele sasendlini sokuthi bekwazi ukuthi bejabulisane njengabantu abathandanayo. So le nto leyo ke ngicabanga ukuthi i-communication ibashayile kakhulu because othandweni kuyakhommunicate, kuyakhulunywa, kuyaxoxwa, ngisho unenza inkonzo niyakhuluma ukuthi wena ngabe uyizwa kanjani, uright yini ofuna ukuthi edeke. Ngicabanga ukuthi igejile nalapho kakhulu ekuthenini ke umfowethu engakwazi ukukhuluma nomuntu wakhe. Mhlawumbe naye usisi singasho sithi ngokusebenza yesi sifana imali sayifuna, kodwa naye bekumele ukuthi ekhulume nayo lese ngoba lento lena sikhuluma ukuthi abantu ababili kumele becommunicate ukuze lento iyenzeke. So iphutha libe lapho elikhulu lokuthi bona bebengacommunicate. Umfowethu ukhombisile ukuthi kodwa yena akekho kakhulu kulezi zinto lezo ke. Yena into ayifunelayo uyifunela lokho akufunelayo njengoba egcineke esehambile. Mbukeleke ngasekhaya siyakuthembisa ke siyinyoni TV ngaphansi kohlelo kwenzakalani. Mangabe kungukuthi nawe uyafisa ukuvela kule ngosi, uyafisa nawe ukuthi ube ingxenye udlulise uvo lwakho uthole impendulo, ungahambela lapha ku Facebook page yethu Inyoni TV ufike usibhalele khona, uphinde futhi ukwazi ukuthi usilandele na ku YouTube, uchapheze ibutton subscribe ukwazi ukubona ke zonke izinto ezenzakalayo la kwiNyoni TV. Into esiyenzile ke namhlanje kulodaba lika Sabelo noThando sikwazile ukulixazulula ngokuthi ekugcineni masifika lapha ya eWaterloo sikwazile ukuyithola impahla usisa dakhala ngazo ngoba ushilo wathi akasekho omningi othandweni, akasanandaba nothando, akasafuni lutho lika Sabelo, into asayifunayo impahla zakhe. Njengoba ubonile ke sesijika nazo sesithola sesijika nako sesibuyana ke emuva, okukhomba ukuthi ke lokho ade akhambele ngokwakhe kugcine ke kwenzekile. Siyinyoni TV noma inini noma ikuphi kwenzakalani, wena kwakho silandele inkwenzo yokuxhumana.